maghrib, isya, subuh. Itu adalah tubuh awak ko benar. Nang sumayang tu mak. Nang sumayang subuh 2 rakaat ko memulai pertama Nabi Adam ko. Nabi Adam nyo mencuri buah kuldi dalam surga dosia di Tuhan kateh dunia. Seorang dicampaan ke rahmatori duit, seorang dicampaan ke rahmatori mati. Setelah tu bertamu di Bukit Jabal Rahmah, Padang Arafah, Makkah Mukarramah. Besok kita umrah kindak tu pak. Dibuat di Jabal Rahmah tu. Di Musajid Jabal Rahmah tampik pertemuan Nabi Adam di Setiawa dan dibuat sinan tu pak ibu. Kalau bisa nasuk sampai ke tugu tu benar pak. Di sinan tu tulah Nabi Adam memulai sumayang ko 2 rakaat dulu. Sumayang subuh tu dah tuanku. Iaitu mensyukuri angok tu naya. Tu mangko sumayang subuh ko 2 mak. Dek kano iaitu mensyukuri angok tu naya. Angok ko kan 2 je mak. Cik tuan. Cik nanya. Cobalah kok santanan naya ya angok ko nama tuan berarti. Naya ya na boy bida tu dah. Kau nak mati dah mai pak. Berarti hati nak sumayang subuh nan 2 rakaat itu mensyukuri angok tu naya. Orang kalau nak selesai sumayang subuh itu Pak Ibu mangko bermasalah jangok. Masalah jangok tu Pak Ibu 2 je. Nan pertama sasa angok sebelum mati, nan kedua Bapak Ibu payah tak tikalo ka mati. Tu dasar itu sumayang subuh. Nan kedua sumayang zuhur, memulai pertama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nyoman nabi anak Ismail alaihi salam. Nyo pas manabiah do Pak Ibu kiro ndak anak tadabiah do. Anak tadabiah nan tadabiah domba. Di mana tu gue tong kuat nanti bawa caliak kita Pak Ibu. Ada tu gue tu tampe penabihan Ismail tu sinan tu di Makkah tu tampe. Di sinalah Nabi Ibrahim memulai sumayang 4 rakaat. Sumayang zuhur tu dah mensyukuri 2 mata 2 talingo. Tu mangko 2 tambah 2. Tu mangko 4 sumayang zuhur ka. Mensyukuri 2 mata 2 talingo. Nan ketiga sumayang asar. Sumayang asar ko memulai pertemu dulu Nabi Yunus. Nabi Yunus kokonyo lari dari kampung nanya kata kapa berjalan, tiba kapa tengah laut, kapa banti, angin putih beliung datang, hujan labe, nan Nabi Yunus ko diloncian ke dalam laut. Tiba dalam laut dimakan ikan paus. Tiba dalam paus laut Nabi Yunus berdoa. Doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tu doa Nabi Yunus itu. Lampai puluh hari, sampai puluh malam dalam poi lawak dimutahan di lawak. Pas dimutah lawak tu waktu asar. Nabi Yunus kuat, Nabi Yunus sumayang 4 rakaat. Sumayang asar tu dah waktu angku. Mensyukuri 2 tangan 2 bahu. 2 tambah 2. Tu mang kuampe sumayang asar. Tu dasar itu. Di nan kampe sumayang maghrib. Memulai pertama dulu Nabi Isa berumur 33 tahun sebelum diangkat ke langit nyo sumayang dulu 3 rakaat. Nah sumayang 3 rakaat sumayang maghrib ko apa dia mensyukuri 2 lubang duang, cie lubang mencuang. 2 tambah cie, tu mangko 3 sumayang maghrib. Nan terakhir sumayang Isa koko Bapak Ibu memulai pertama Nabi Musa dikajar orang kafir lagi. Setelah tu salamai Bapak Ibu sumayang isanya 4 rakaat. Sumayang isa kedua tuanku, iaitu mensyukuri 2 paha 2 kaki. 2 tambah 2, tumang ku 4 sumayang isa ko. Di Bapak Ibu tumang ku sumayang ku nan tubuh. Tumang ku orang dak sumayang dak orang nama orang tu dah. Tu gaji tu. Ya, mamang ko dak orang. Tinggal sumayang subuh sama dak punya ngok. Tinggal sumayang zuhur sama dak bamaton dak batalingo. Tinggal sumayang asar sama dak batangan dak babau. Tinggal sumayang maghrib sama ndak bidung ndak menguncuang. Tinggal sumayang isya sama ndak bapahon ndak bakaki. Liurang nama lain? Tidak dah. Tinggal sumayang subuh mana sama ndak punya ngok. Orang ndak punya ngok orang nama. Nama lain ndak punya ngok tu. Orang mati nama lain. Mani angko nama lain. Mai nama. Kalau orang Sarawak dulang tu Pak Ibu tu lagu dia tu anak ayam tu 10 dia tu. Anak ayam turun 10. Di 1 tinggal 9, berpisah nyau dengan tubuh tangan orang lipe ate badan. Berpisah nyau dengan tubuh tangan orang lipe ate badan. Anak ayam turun 9, di 1 tinggal 8, tangan orang lipe ate badan, orang mancabiak kain kapan. Anak ayam turun 8, mati 1 tinggal 7, mai orang tungkui kain kapan, mai yang mai dalam kubur. Anak ayam turun 7, mati 1 tinggal 6.
Mai-mair yang dalam kubur kondak beramal kalam-kalam. Anak ayam turun 6, di 1 tinggal 5. Kondak beramal kalam-kalam, kalau ndak balam bin masuk neraka. Itu lagu saya ulang dah, Pak. Anak ayam turun 5, mati 1 tinggal 4. Kalau ndak balam bin masuk neraka, kalau ndak balik kate dunia bakaki ampe. Anak ayam turun 4, mati 1 tinggal 3. Balik kate dunia bakaki ampe, badan babulu kasadonyo. Anak ayam turun 3, mati 1 tinggal 2. Badan babulu kasadonyo, jauh masuk ke dalam imbo. Anak ayam turun 2, mati 1 tinggal 1. Jauh masuk ke dalam imbo, bila tiba orang babuhu. Anak ayam turun 1, mati 1 habis kasadonyo. Bila tiba orang babuhu, jauh masuk ke dalam imbo. Kain basahan dibawa mandi, dah sudah mandi dibawa pulang. Amal ibadah dibawa mati, haratonan banyak tinggal jo orang. Tu lagu saya ulang tau Pak, lagu ku lah tu dah enak. Jadi Bapak deh, Bu, kau mau kasih tinggal sumayang semua dah. Kamu deh tu. Di mangko daripada itu Bapak deh, Bu, tinggal sumayang subuh tu mod deh. Oh, tinggal sumayang zuhur semua ndak ba mata ndak ba telinga. Tinggal sumayang asar semua ndak ba tangan ndak ba bahu. Tinggal sumayang maghrib semua ndak ba hidung ndak muncuang. Tinggal sumayang isya semua ndak ba pahu ndak ba kaki. Tu mangkue orang kalau nak sumayang ndak orang nam orang tu dah. Tu kaji tu mak. Adi mangkue Bapak Ibu nang pantiang bana, awak barang ke umrah awak nang kerja pui Bapak Ibu ikin tu adalah ba mantap amal ibadah awak sinantu, balo tibo di rumah mantap amal ibadah awak. Seluruh amal ibadah awak mulai awak akal balik Bapak Ibu sampai awak meninggal suak diterima di Allah Taala amal ibadah ko ne. Kaya itu ni awak tu. Kalau diterima di Allah Taala Bapak Ibu, untung-untung namanya salamai awak di dunia ko sampai ke akhirat. Di Bapak Ibu salamai dari dunia sampai ke akhirat ko Pak Ibu iko adalah lain dan tak bukan ada 5 kategori patamu baiman kadu bailmu ketiga beramal kampe sehat kalimo aman. Di mangkoe Bapak Ibu aku nang pertama dari katuan dasar sumayang. Nan kedua Bapak Ibu awak harus tahu sifat sumayang. Sifat sumayang ko mak. Nan sifat sumayang ko rukun 3 baleh. Tu apa awak ni tu? Kalau ada suruh kalau bapak jangan dia. Baramulo rukun sumayang itulah yaitu 3 baleh para karo. Mano-mano yang 3 baleh para tamu. Niat nan kaduo. Tagak berdiri batu nan katigo takbiratul. Ihram nan kaampe. Membaca surah Al-Fatihah nan kalimo. Rukua nan ka-6. Niatidal nan ka-7. Sujud nan ka-8. Dua antara 2 sujud nan 9. Dua yang kemudian nan 10. Tahiyat nan 1 baleh. Selawat nan 2 baleh. Salam nan pertama 3 baleh. Tarati saratotu maknina. Kan rukun 3 baleh tuan. Nan rukun 3 baleh tu Bapak Ibu yo tahu anaknya, masak ada anaknya. Mamang ko betu Bapak Ibu, kalau nasib sumayang nawak lakuan kok, inyo zahir dan batin. Kamu ada itu zahir batin. Dinan 3 baleh itu wajib hukum. Luar 3 baleh itu sunat. Nan sunat tu ada 8 baleh Bapak Ibu, sunat hay'ah namuan. Setelah tu sunat abad 22, berarti Bapak Ibu 20 nan sunat dalam sumayang, 3 baleh nan wajib. Nan 3 baleh nan wajib ko ndak boleh tinggal te dah. Ko tinggal setek ya Bapak Ibu, mangko batal sumayang awak. Awak lah sumayang, tapi sumayang awak Bapak Ibu ndak nato nak rancak dah. Bila tahu tongku ndak kini dah. Bila tahu awak kecek surah Al-Muluk ayat 2, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan jadi duit jo mati kon tu apa ponten bagi kamu, ma yang lebih banyak nisbah mal. Di mangkoya Pak Ibu, kalau ndak encak konten sumayang awak doh, nanti di gadoan kamangki awak Bapak Ibu seperti kain buak di gadoan kamangki awak. Tu. Awak lah meninggal suak mak. Di gadoan kamangki awak. Lihat nampak nanti tu, awak sumayang di Masjid Nabawi, contoh awak masuk di pintu 9 baleh, awak di belakang tu mana? Kira konten sumayang awak 37 sebenarnya.
Bama ko bitua Pak Ibu. Ya, lai nan dukun dak jale, nan sunai dak tantu. Adi mangko ya Pak Ibu, wa jalehan kaji sebelum kita barang ke umrah. Walaupun lah jale dia ngai selama nangko, anan kini mula ulang kaji hawa namuai ya na. Adi nan dukun tigo balik ko Pak Ibu asam porno ka. Nan dukun tigo balik. Niai, anan niai itu Pak Ibu, kalau wak baca lapas niai namanya. Salli farda zuhri arba'a rakaatin adaan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Itu namanya lafaz niat. Nah niat itu lama